Io tukang tomare di te dong. Che dice di pada pator saya batunan na kumau pamane tero na pongalan na mi penjana santulan tero na pomokin dito dan seterusnya. Jadi paling dekat itu tero na pongalan. Para lu rata paham teh. Ya tu aku teh pasabungan pudu gerak. Sadang pua. Jadi ye tu lampu aris itu mana sepungan dengan sono pomoki. Apa aku tuh gua pokare pakurang pura mena konsejo supaya tetap di solanasan yang dari pokare aku ia tuh kita lang kali tiong napain di jalan ini jalan tuh kali tiong nah kalindungan ini teh sang pelubungin nah tole jo bilonga mana soleh ya tabe lagu kita solanasan tabe lagu toparingne lagu ambek tondok kita kalindungan kalincong sang berhubungin nah belonga sarre rapat pasolanasan kunin ingin tirung itu terong semua ibinasang morka namanya di Batamai namanya di Okada kumua Umbasya na tuterong na umbana tulana ni manete 5 tondok mabibisa saya tu terong na doa bato tu nakambi bati nek nanti lapor bato gimana nani baik itu jorol ada demi mana di delo pendete Derona bati ne para sampai liberan tepo batu sana lembang sare anan bisa mau ditunu jadi 5 pak upami sino dena sangjawar atau cek pengami dena sangjawar kan kalau mencek itu pemadai atau pemadai dena sangjawar atau kami itu len namanya dicek kan kok pasiriano na sakto maben talun na derong nama Mak Joni derong nama Mak Joni 5 ya tu songka mo dak 2 mo jadi tor ropatan lo macam itu nakambis salempang bate dan derong nama kami bagi netono, gator, gator itu terongan nama Mayanti, talu, kutu pato, talu-taluna, yang tu nak kami pato, nah Tony, ini orang kita mana tadi, dah sunyi, dapat sunyi itu nanti loh. Dan tol itu terong nama Mama Kristian karua dan nak apa karua toh nak saksi yang mereka cek itu mau
Kutali itu tumanon na. Dinas sama katutero na mga Kristiyan karua. Natulay pero na papaanan sa 15 so kamu tidak dua jadi sama 10 tahun coba kamu cek na sa sinetron Mana sampungan lang to. si Taruna pero na papaoki pitu so kamu tu talo apa si coba mimisikali suara sa kato naman niya pero na Musa Isa lamo Ebana, lalu berkata, kemudian terona mati netapi toli, nabi nerugun, oke. Kemudian terona mati nebiu, lami solo, lalu berkata, kemudian terona Bapak Surya. Nenek Surya dia mau terongona nenek Iglesia lalu kamu ya bersemangat terongona nenek Tirsa sama Dewi Pelonga atau Nerifal atau kemudian terona Nenek Nawewin lalu ngomong terona Nenek Revan Nerifal Batu Nenada Nek Sunne, Nek Jovan, Jangan Lempang. Oh iya, kau ni nama domi. Hindi mo tayo Jovan. Jadi itu petua karuan. Tak aku kilare dia tu terong na batin saka, na baitama. Terona siapa koneksi sa paling meloha dia borga oh ya orang itu kamu terona bati nelope iya lama itu siapa kak dia mau mendapat dia lebih tahu Mangkar pengkon. terona bati nekutuk Derong nasi neta tanya umanya orang tu kamu derong nene pada kamu derong nene sampai kena bidik lapor kah nene pada derong nama tine kasih kamu jadi ada nasa aku tu terong terong na neruruk lalu kemerkan bunga tadi lepasan oke Pak Jokowi sampau iya yaitu
Tutero-tero te lalaponginalo te syurumi tomatuan ki sianeta 56. Tapi man kamu dipakai urunduran lampana tuh sama belum bisa. Jatuh torona to ya mote tula di pokana tula lula kona tokok sia lelang sia umpatuna ba pasanato sia tadira pasan dari pakai mak palumbang tarapa mau kumas pertama kalindungan Tuhan merek lako kalindungan surai nomor 1 mabenduna terona papadatu terona papalen ya nama papalen ya betul kali yo kedua mau Ketiga Mabetaluna terong na pong priska. Mana na to? Dapat pabalen. Terong na pabalen. Ba't tinong ipapriska? Di siya to. Mabetaluna sampo. Mabelima terong na papaoki na kambi tondon. Tak apa merek ya? Pati terong na sa doon, isa sa pagkikulungan. Mabeliman na terong na siyandok na siya sa balik ng kalindungan. Mabenanan apa betul ya? Yo. Pintu terong na bagi repanga terong na mamarano. Mana to? Si terona terong na bagi nelope. Mbara. Oh, cuma tinggal yo ketiga. Maafin kaserana terong na Bapak Elio. Terong na Lingkumusan. Merek di maka mau. Maaf, terong maaf sepuluh terong na neruruk, mana? Terong neruruk. Hindi. Hindi mo. Mereki. Angka. Terong maka disabu na hindi nasa sama pulo. Kalindungan. Maka disabu ketiga, merek ketiga. Ya tu taruh.
Lalu lengan na kalicong. Mapempisan na balian. Apa ang milihan mereka? Derong na mamakori. Magtino pa pa kori. Mapendun na derong na usa. Papalen. Talun na. Pagkabi na yan, derong na alen. Pagkabi na yan, yan. Okay. Mapinapa na. Derong na bati nekasi. Siya yanti, tumama yanti, nagabi suni. Pato. Bara. Bye. Buntu, nagabi suni. Apenanan terolan newi. Para bela gimana lo? Nak kemudian nekaran di dalam, ini bisa nekaran ke dalam ni. Terolan mama Kristian nakapi netata. Benar tak? Betul. Maaf karena terus apa bawa kini turun nomor bapana. Mana to? Terong na mati nebiu. Maaf sampulona terong. Tapat batin niyo. Mana to na? Terong na papalen na kabine tape benar merke. Jadikan nama sampulon to. Sitaruna sampulungin. Kami seber. Mana to? Apa dalam mereka itu? Ya. Mapinduna ya tuterona papalen nakapi nebangna namelugada SB mapentaluluna terona papalen nakapi pepi surai SB mapenapa na terona papaoki nakapi kende Bapak Nabi, benar. Ya tuh kuning. Ya. Terona mati lempang sambalik merah tepo atau lempang nakapili. Maafkan na terona nenek nakesya. Mereka. Barato na kesya. Terona papala nakapili. Seber terongalan na kami nebanga terongalan na kami pepi mabenapana terongalan papaoki na kami ponapi atau kende 5 terongalan siane lembang sarre na kami lili mabenanana terongalan na kesya natoles na runa belona terongalan ale na kami Bapak Aris atau Lebalen benar. Bapak Dona terong nama Mama Joni na kami Salempan. Oh sale. Ada. Barato sale. Taluna. Iya, Bapak Talun. Terong nama
bati lepanga batu siapa Pak Dede ya to disurai isar Dede sama mayo mapel lipatna telongan na apa Pak Oki telong melolai Mbak jemput deh mapel di mana terong na bati na ikut dalam satu mungkin mana to? Mana to? Ada Mbak. Kutong na pa terong na bati na ikut dalam satu mungkin Ponindi ayo seno Ponindi ya terong na bati na kutu itu mau apa toh? Tumelonga gimana kena apa bilang ini? Yo mamere kena reke minta terong apa? Mana sih ada no? Rek ini lumayan. Si Barnas harus dulu. Kupatar roy. Tama kalindungan satu. Delongan abat Mama Joni nakambi bati netondok lo main sangkur bumi. Mbarato. Mapin dua na tendok kalindungan dua Delongan abat tindok rumah batu doa na bato nakambi siya dokun batina sa dokun nanti mbarato. Betul na tondok, maka mana? Berarti na tondok. Kedua toh. Demo, kalindungan satu, itu kedua itu. Kalindungan dua. Oke. Mende kalindungan dua. Masisik to soy Sare satu terona mamayanti nakamdi metodi mbana neti bilokse beterona salah orang terona itu teman itu neti jayanti nakamdi netting si teruna sare dua terona batine panga patu nelempang senelempang ya to sare A sama itu le sare A nesik nakambi nesik tama sare dua si teruna lalu lakona tondok 5 teponat kalincong kalindungan kalincong sampulungin belongan sarre sarre 1 sarre 2 nah
Ipatarro bir sa babay manip. Lahat ko na tama ba pasarato, pero na bati na isanda. Lapor na to. Tapos ulit ito to, ako manit, napisisaya-saya lalo. Apa yang aku tahu sotik na pajalan pintu dorong na supaya pasarato. Ya tuturon na to. Yatu isipa kada yatu na di patama ng gereja yatu terong ng allen terong bunga suruka patas sore tasya pa kami meron kila ko Tumabanong. Lagi papatoy mo di may pengkarangan siya yo, nasa ka tampak bisa ketampak leluting to lah tuturo na to. Pero na bati na tapi natasu nakabinalugod Nenek Surya natole dedong na bati na biri dedong na nebala Bate Patasus Bagdad ya Teorong na nilay Jopan Ndar Kabila Teorong na Mama Yanti nang kami na bato sama lima rempon bato rempon para mo to na para pumakilompo kalindungan kalinjong oleh kalindungan tenda tekitingoy tama na kalinjong lan namanya sama pulubungin namanya pelonga namanya sarre para tujuan aku kena dia para nasab pokok tapi itu tidak untuk kalindungan tapi Pak bisa di sini jadi ada tiro Pak sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mau bisa oh iya Pak PBB
jatuh terong tayo na di yun, ipasira ko naman. Kaya man natin sa record yung lagi patasito di yun. Terus mah. Napatoro na laylela dalam na muda tu lana patu to mga longa sa to mga panimbay na to pasunay papan ya tu mga masero na nakoto narang ito lo may isang pulubungin dibagi apa to ini toron kasus itu jadi bersih pira lelang na yang to bukaray na di ben noto na di ben to mga panimbay di ben to mga longa Pada ko pa ko pataro kita sa taro natin ya. Laku saudari yang beragama Muslim yaitu doa batu rusa dia lana pekulo atau jongsia rantai dari kayu sineso batu arum naurus itu Kurismana. Ya, pero ko na kapalalim bang salusapay. Bagyo to. Pero ko papaoki. Bagyo to. Oh, yo. Apa yang tadi dia nak aku nanti lo? Tak ada lagi lindan. Kita ada tahun ini batal. Kamu sudah bayar tu demo. Lindan. Para mas sakit itu balik. Namanya Tampakan na, lasepon. Ini kelinduan. Aku matahari om.